Tania ari kwikundishwa kuri Rugero. Derek akunda Darlene. Tubahe ikaze kuri channel yacu Impanga TV, tunyuzaho seri yitwa Urukundo rw'inzitane. Kora subscribe kuko mu kanya tugiye gushyiraho episode 52 itagucika. Nkuko nari ntangiye mbivuga muri episode dusoje ya 51, twasoje Tania agiye kujyana na Rugero muri massage. Shabira komeye kabisa. Mumbwire muri comment Tania mubona urugo rwa Darlene bitazarangira arusenye koko. Mbibutse ko Tania ari kuri mission yahawe na Derek yo gusenya urugo rwa Rugero kugira ngo yegukane Darlene. Ese mone mission koko izarangira Derek yatumyemo Tania ayitsinze koko yegukanye Darlene? Hari abambwiye muri comment ngo ubundi Darlene yagiye kwibanira na Derek. Ese mwe mubona Darlene yabana na Derek bigakunda, cyangwa Darlene mubona akunda Derek koko? Murabyumva muti? Ariko mwibuke ko ibyo mutekereza byose Rugero na Darlene bafitanye abana. Amakimbirane ari mu rugo rwabo ari kugira ingaruka mbi ku bana. Nka Logan atangiye kumva yava mu rugo iwabo. Twe tureba filime ariko tuniga. Murabona Darlene yakora iki? Yakora iki kugira ngo biriya bibazo byose biri mu rugo rwe birangire? Munkorere subscribe kugira ngo episode ya 52 itaza kubacika, kuko filime igeze aharyoshye kabisa. Bye.